Karbilo Charlie Song, Amding Road Pen, Rangke Amai, Kepapon, Lage Gesemet, Pinidak di Fu Karbiang Long Long, Rangke Amai Kepa Nangkok, Alam Tebangke, Lage Atumi, Akapregatum, Keklem Kedam Tap, so Alam Abtaksi, Pini, so Presmit Bang Palo, Asipu Nili RA Labange, Nitum Kese, Lamding Road, Advisor Lo, Kihai Amlong Ji. Ex KSA Central Committee General Secretary lo Lapen Nili KSA Landing Road Central Committee Amai Pujan Sintimo Lapen Pu Nili RV Labangke non Nildum Karbilo Charlie Song Central Committee Akongchun Banglok Hai Sumit Timo si atumi adhegatum akimi as KSA Keparjap Aputhak Alam ini tum Anjing Secretary Yahin Pen asap so ala so bang so puthak ke pathan poni phanse apor kodai lo to phangsi media korte don tamhan kero bajir lo tum anang jang ateng kan dak nili tum long an ang bale dun thek bot se aw lo nili tum Lamding Road kese Hoi pen nang tum han pini ang so perang kya mai nang tum han nang so phanang ko bathe bangke patumi niphai grehini March 2024 ani langtung habe long odi Trump ho long kese ku kachikrong pensi odak si Central Extended wa mai kibi aso mai long jitu keceprai puthak ada ka decision puthak ni tum si council press media hoi pen ni tum counter pingtung lapen kadawe radapan solang do kadbe radapan kadbe long radapan kardak pen lamthi pchini pon tung je thanam lo polete isi reference and ponang kok ko lapen tumi jitu media thengno nangli tum ta do tai po media thengno bite long ning jepon thomson rong pi je sumit timung phan bangke arpu general secretary arpu pen pasun elo khusi ladak media long pacha thangpon pen soni bangke nili phan isi allegation na pi bangke kese anti kese activities jalang nang klem bom masih alang panke pasun tuklo nili phan pasun tuklo kusi adak angkar bok ta pasun adak theklong lo si labang ke thanam polate lake nili phan arpuna pasun kali alang phan si nili tum January 9 January ani 2024 halos 8 pen 9 lo kese convention long si alang phan ke dipu club long si alang phan ke expel that lo niltum kada we mandate pen kada we consensus pen ada niltum hadak nasi niltum alang khan expel that lo expel a the bangke penangan ajak ding pen nipan anti case pusi nipan angkar bok si anti case polote alang si anti case kam claim bom athema non herjong Dima Hasau long election kami ada campaign BJP tuman ke campaign pi asai litum media bethe betha ta theklong lo ada alang tum pen alang harisang ho tum jelang si Dima Hasau long dam si tim kar beng long tum ben dam rapet si halada hor ok lahai keron dun lahai activities theklong lahai ge ente kopilo rata tum kangsai ko lahai ge कैसे एक्टिविटीज लो मा मते कपिलो लाइके सन्ना थाक एग्जांपल दो असे अलांग तुम मूवमेंट ओरिएंटेशन कैसे और अदुर असन्ना अलांग तुम जेवार चोर लो असिनि रेफरेंस एंडामिंग तुम जे 2022 ningkan 2022 ningkan si ajik lobang ke April 22 2022
April 9 ani, sorry April 9 ani 2022 ani si Joint Central Extended amai hang lo halaso Joint Central Extended amai long si President Secretary ke nili tum denglo Secretary General Secretary ke nili denglo lapen President ke Thomson pi denglo si har laso abodi ke lake si ad hoc committee lake full fledged kali masih laso reference nili nang thanam pirko bangso media he nili thanpon pirko je halaso hut laso pena prang ke Simeon Rong Parsi President dobom lang Simeon Rong Par President dobom hut alang activities bang tuliram rohang pen cepate bogda alang election ki thurdunji tu alam klang rok nili tum deng dia prang jong lasi laso atisung nil tum keselong dokok lo haso lasi Simeon Rong Par pan release inang ko nil tum chingwai lo committee long batai nili tum chingwai lo je inut kese president pelote tuliram rohang bar ruling tum bench pate bang ke la ke chok chedelo kesala so chingwai lo penangan lapen nili tum batai chingwai pen nili tum joint extended tame phanangkok central joint extended asi Simeon phan akoi ki bang ke lalo je BJP pen chepate bogdet ba tuliram pen chepate bogdet kusi kadok we nili mena tame pasunang ko kusi chikroy dona so lasi laso kisung along chingwai nangkok lo le tom ka chingwai laso bang ke dak amen sung kok ko akai XMP Dr. Jantorong pia MC chingwai lo so a crisis bang ke je Simeon phan pasunang ko lapen pasuno polate komatsi dak angko body bang parjap lote komatsi President General Secretary doji laso bang arsik jit pen close door chingwai lo close door chingwai that pen api February 9 arni 2022 ningkan anda Joint Central Extended long si kadowe consensus pen si body parjap lo sitame laso hut President bang ke nili phansi Simeon Rong Par ke hai bang ex president lo Simeon Rong Par ke hai bang nili phansi angke point pon na alang nili phansi project pon lo nili phansi ang pak tekang lo president bang ke stame nili phan president bupen ke Thomson Rong pi pencheng lo lai chaning leng tumbang ke project lo so pi nili phan president ku bang ke project lo asi chingwai nangkok lo nani close door lo asi chok lo polo nili ka api bang ke chok lo nili thang aputi ave nili thang siksa ave nili kroy lo nili president adim bang ke general secretary long wang lo pen phala Thomson Rong pi bang so ke general secretary bang ke angko president long si bang asi so joint central extended amai long si president secretary bang ke angko president bang ke Thomson lo general secretary bang ke nili lo asi bang so committee ke lake ad hoc committee lo polte lake temporary fund permanent fund ali isi ajak dingklui fund li isi crisis bang dalo masih ad hoc committee seng nangkok lo ko fund asi ad hoc committee bang bom pen ningkan hini sudah selesai dokok lo sini tom presar pi bom lo committee long je lake ad hoc committee pinapot full fledged body parjap serak nangko kusi nitum ajak nilitum angbong tame presar pilo sitame lata maino ene dalo guto ene dalo RDBP dalo ase RDBP jok nitum angbong pen nitum tarikh 3 Januari 2024 nam jong 6 Januari ani nitum press meet hang lo laso bangso press meet long ke tu nitum advisor ke amlong tisa akan nitum kene pu presiden kami dolo also ani si nitum pangdak lo je nitum convention papo
KSA convention papol bangsa convention long angton KSA tum pan welcome lo bentar yang lo arat tum pan welcome lo delegates pan welcome lo je 8 tarik pen 9 tarik ni convention papo asi convention phalo convention long sinili tum kadok be convention long mandate en pon lo convention long majority long pensi general secretary ke nili thotsi dosolo la pen president mangya pu lang pensi appoint pon jong pon consensus pen masih nili puram gantung bangke je non nili pan expel bangke lake rat tumsi insai nang po alang pansi Thompson pi pansi expel tanglo tarik Januari 9 ani si expel tanglo kan non nili angko adun tu nili pudam kang tu make isi je alang tum kese putih krong lo asi laso kese ke BJP ruling kese ma mante movemental orientation kese lo kacesong kese lo movement kese lo labang gerat tum sing sai nang ano asi pen non present political long langdam polite BJP ke lake hempre ke kre party LK Advani si letter nang luwek Karbiang long Thomas Council pan letter nang luwek laso letter nonta el tomong do je BJP hempre kre state within the state is not feasible kusian adakan letter nang lulu bangso BJP party si foreign sing pe MP ke hai panstame letter nang lulu hempre agenda article 244 autonomous state agenda ke lake agenda ave chingwai pon pe usi batai le tuman letter nang lulu laso party long se isi kese ke lake khai amai arbong backbone of the Karbi nation pada pulo lapen kese ke isi advanced society advanced section ke kese henlo usi tum aman ta chelong lo sitame ini advanced society pulote hempre ke koi kre a party long se adung chudun poma lapen nilipuda mingtung je dak meeting long ta theglong lo dak chief guest ke hang ke ruling party CM tumhan si hang asi kese a meeting back lo polote labang ge chop je ruling party a meeting busi lage hok nang kok asi angko porkimo lang dam lo polote kese pen BJP hoi hemprek hang rapet tukuna la history long thek dam long ke kese pen BJP hemprek ke hang ap porkimo long joint movement kuna lo claim thek dam long ke labang rat tum sai nang ko sinili hin pen bangke lan si than pon lo pen kaprek detail ko kyongdung ke pu president ke hai pen advisor si than pon amendment si alang ni phange expel nang mate sornang ko ni tum singwa rapet lo lage even Thompson nanda lage kroilo la solam mangi alang li bang si Simeon phar ke se president do bomahu hala so si marxist philosophy alam si dili tum hanang khan dili ge hala so alam ge thanong le se chine hala so namune si pini constitution aprang ge constitution alam marxist philosophy aron alam nang than claim bomamune si pini bangke hala Simeon rong phara ke hai bangke to lage election thu bo lahan bidai na itu mang so kai continue claim nang ko pensi alang li ng khat lo alang li kumane laso alang li suntuk alang li kistunji lapen ka kimi parjap po lapen laso ke pas suneng ade mangge lage mo pen jia sa ke hada than lo Dr. Jonjo rong PMC labang so alam mangke close door singwa dam lo lapen Thompson rong pi phan mangke chingwa chingsai pen alang li taholo sodang mate presiden binong manlo da pen lagi isi ad hoc committee lagi 2 bosor an lagi ke donong ya rights ave lagi jukti ave la tungge adhe lagi isi biscuit ale soy malo bolte expiry bo sonson hai lagi banlo bolte so biscuit war chonang ko ako lagle conference padu nang ko lagle extended padu nang ko lagle convention padu nang ko la depen singe ako akimi full fledged budi ko lage hala so committee ke pinianda latum
conference je phape convention je phape nilitum pini nilitum nili president gedeng nilige president gedeng hoten rat a consensus mate committee tum sinili phanang kang wai bame rat a thengno kalau so mai nili phan president nang ke ba mai londa la tum nang theng no nang lage nang le tum da thek long no nilitum ke chesong selo ka chesong phere dup no jot niki BJP phansi atumi meeting longta BJP IEM ala mudhuram le khya khya isi alang le jetong do lage BJP meeting ma mate KSA meeting lo lage jot niki kachisong la rara tu maning la asap oke aninga khado langge hoitu lamdingru la KSA ke kaike tame jonghele duk jonghele boys tame rada kar i rada kemang long an hem prek pendang lo ajara kisung long da arjap tip latum dodolang ko sap mane mun rada tum long an ningar lo sap so achit habok dolang la so alamang bini konasi papa praida nilitum aprang la so constitution aron si anutin zame la so constitution aron ben si ke damtang akese president secretary tom ana ke claim lo te hala non Pratap Chandra tok biya ke hai Gandhiram timung ke hai alang litum ke seng adon tala so constitution aron ben si anutin da opening tia ke hai amlong tia ke hai la ben ke Robindro rong pia ke hai alang litum ta mela so constitution aron si anutin da claim lo je ऐसे के लगे जतनिकी लगे एंटी BJP autonomous state mate autonomous state khoi pin mate munit along bangke litum kityata pajir punang ne kaje song nangi ako alang litum mangke pini ala kapate pogdo isi ba amai ki doilo bolote kaita BJP lo ta party long ben poisa ke bang la hello bhe कैसे और लो bhe lage rat anda chini bini lahai tum komania alida rafan ka kidnap dam even nili phanda nang kidnap laloma kese latum non atumi ke senga kese tuma ordoma karbe angong arat somhanda arju ning mate chini ning je komania hem kut kam ludam choksi pelum dam waksi akeng ari odrin ke ka kidnap dam nili phan la helo bhe atumi ke senga kese tuma ordlo bhe lage teroris mana la ane claim de lage teroris mana sociedad lo pini mane alang li phana son bi de alang li pilo feel poke hala da ko mane a family dota hai ko mane a ig dota hai a ig episode dota hai a hema lo kut kam lo thor si pini